lamsugo joto kok bora explain video channel lai tona hastani loko rokno naroni baga haino hai kok bora explain video ko tal tuvi phaika tini Indian ne Home Minister Sri Amit Shah 24 hours sigat assembly ni MLA sir Ranjit Debormano notice rohka 30 days ni bisingo no Bangladeshi illegal migrant rokno borok ni hawo rombui hornani bagai je kerong raido tongmani abono baino kerong raito toma baino borok ni hawo kipli rohajak nai hanai no 30 days ni bisingo kipli rohajak nai hanai 24 hours sigat ni MLA sir Ranjit Debormano notice rohka Sri Amit Shah ji Home Minister 24 hours sigat ni MLA sir Ranjit Deborma bo Indian Home Minister no je fru letter sika ebakai press release khlaika ofruno je Saranjit Home Minister Amit Shah no letter te press release khlaimani yagulo no je Home Minister bono teisa bini letter no receive khlaika tei gosu benahaka e Bangladeshi rongno borongni hawono kifli rohna hinai khakhlayono ro video no sajak kana hinai video sajak khai subscribe khladi te share khlai sarbini Facebook page ni bisingtei Amit Shah ji no khakam yafarka